Langa elisonto namhla entsambama libito lami ngingisandile Makhanya sawubona mbukeli wemsakazo EswatiniTV. Ngikuvusela namhlanje lapha esigodlweni embangweni esifundeni saseShiselweni lapho ninebekunene emakhosi isolo yakho nakhona njengoba sive sathi ke siqhubeka wona ke umkhosi lomkhulu kakhulu umkhosi wemhlanga libutho lembali ke langeni la itolo ngemgcibelo uma ngabe bobukela mbukeli uvele watibonela ukuthi lifike lenta letibukwako lapha enkundleni ngaphambi kwawo emakhosi elive silo semhlaba inkosi eMswati wesithathu nendlovukazi Mhlekazi kodwa ke nangabe itolo bonga awukakhona ukuthi ubukele ngicabanga ukuthi lithuba selivele likuvelele ukuthi langeni lekugcina lawo umkhosi eminyakeni wa 2022 ube ingcenye yako konke lokutawube kwenteka khona lapha esigodlweni embangweni lapho sibheke khona ukuthi silo inkosi eMswati wesithathu siqhubeke bekunene nekwenta emasiko elivele Eswatini agcame njengobe agcama nje konke lokungabe kuyenteka emhlabeni lomhla singawuthi world events. All that I know is that namhla lapha eveni Eswatini kunemkhosi wemhlanga and you are welcome to be part of this live broadcast konke lokutawube kwenteka lapha elangeni la itolo sengeke ngathinza ukuthi kube kuhle sibili sibonile imbali ngekholwa ngiyo ke inkosatana elibutho jikelele umfana inkosi sakhizwe nawo ke nalamanye emazinyane yaso silo semhlaba inkosi eMswati wesithathu ngeligcabho lelikhulu nine bekunene nangelikhono lelisesigabeni elisetulo sibonile imbali ifike enda umsebenzi lomuhle lapha nayo ke imbali yesifundza saseShiselweni bongacabanga ukuthi umsebenzi njengoba esigodlweni elizidini waqala khona nobuhle lwabona lapho okutabe sebugcinile kodwa ke itolo uphindze kwasesekuvela lapha ngalokusobala ukuthi imbali yesifundza saseShiselweni iphakamisile sibili ikakhulu ngoba bekunene bese kuphele iminyaka